Nagsikug akon, Benny. Anya? Kasano akon. Masikugak matan. Saan ka mo't abaybayan ka? Takdaran tati pa nagsikog mo, Gracia. Diyak kumapay kaya tagsikug. Ngam nakargaan ak matan. Saan na bali? Tadi ka baybayan. Da kayo iti agbalin nga nakta. Agawid ta nga ro din iti lugar mi. Kuyogan nak nga agpudno kadang iti dadakkel ko. Sige, Gracia. Ay na, nagubing kamutin anak sikog, anak ko. Kuna mamapan ka agtrabaho iti syudad, tapno agornong ka iti pagadal mo iti kolehiyaw. Ngam nagpasikog kamutin. Pakawanan dak ko matatang. Ikarik tata, saan ko abaybay anti anak yo? Ay, sige. Anya ngay, ket adda ditan. Awaten tayon ti amin. Kahit kasano nga raw, anyak plano baraw, ikasar mo ka din ti anak may? Tata, awan pa'y ornong ko. Anya, nakurapay kami lang amin, tata. Ken ulila kon iti amaken ina. Ni apong ko tikad kaduak, ngam adday di probinsya mi. Anya, ay, agpapada tayo nga rod anak kurapay Kahit anya ngay, agurnong kayo pa'y nga rod ati pagkasariyaw. No adda pan nakabalin na tata, wanan kapilitan na nakasta. No adda ko mamabalin may. Duuray da kami di aggastos para iti pagkasariyaw. Ngam awanan kami imot nga raw. Anya trabaho may baraw. Janitor iti may sa kumpanya, tata. Kasta Ala maudin to nga roden ti kasar. Agurnong kayo pa'y. Agyaman ak tamawatan dak, tata. Di ka nagsubli iti syudad, Benny. Ha? Ngam, kasanon ti trabaho iti syudad? Baybay amon. Nagbasit tumatla ang ti sweldom. Kanayon madili. Saan ka di? Sa bagay mo't kitni Dito kan. Diyak kaya tapanawan nak. Tulungam lang ang datatang kananang kong agtalon. Oh, sige. Tauray siyak. Diyak mo't kaya tapanawan ka, Gracia. Kailiw ka lakit di. Masapol at tumulong ak iti trabaho dito'y talon. Takababain mo't kadag iti nakaikamangak. Benny Barok! Husto pa dayta! Agawid tan! Tanay! Pangaldawin! Intapay mangan, Barok! Sige lang, tatang. Uray umuna kayon. Tas sumarunuak. Anya! Ngam aldawin, Barok! Mabisinan ka! Lipasik la to'y parparaspasak, tatang. Mabitla da ito yan. Sige nga raw. Baka mo ka, Barok. Umunak nga rodain. Di ka baybayag, Way! Uwin, tatang. Lakay. Madlaw ananakam ni Benny amanugang tanya. Wain bakait. Nadlaw kumut dayta. Sapay la kumaa. Ta saan lang nga ita. Saan mo't siguro? Tamadlaw mo't anasingpet. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakamon ni Ben. 30 na mo't tayo. Ay, adayo tiba at titawon na iti anak ta. Naimbaglangan tananakam tinakirelasyonan ti anak ta. Kasano no pada na nga ubing-ubing tinakirelasyonan na. Kasano lang atan ti biyagda. Ay, wan nga rod Ngama, api akas jay. Kaslander ni Gracia, jay manugang ta. Wan nga raw. Nabambanog nga agapo iti talaw. Ngumbaon-baonan na pailang no sumangpet dito'y balay. Ay, wan nga rod Nadlaw ko dayta. Talaga nga adda torturay dya anak ta. Lakay. Ay na, nagsakit ti sakak, Benny. Ilutam man. Uwin bakit? Mabitlaan. Tagpalasak biyait, ha? Nagugasak ngamin.
Tani, kapit-pitak ti bato ka naggapoy di talon. Darasam ang nagsakit na yan ti sakak. Wen, mabit lang. Agpulasak labi. Anya ka matan? Nakabaybayag ka? Nagsakit na ti sakak. Wen ka day. Umayan. Anday ta. Nakapulasak kon. Nan, tailuta kon ti sakam. Apay akinugtaran nak ngay. Kasano kat nagbuntog ka nga gunggunay? Makapasuron kamot nga asawa. Nakagingginad ka. Pasensya kan, Grace. Sorry. Ala, iluta kon ti sakam. Ay? Sige, darasam kat ni. Nagsakit na yan. Nagrigat kat nga mina na yatag sikog. Nagadot tinasakit iti bagbagi. Sikala ko mga mintag sikogan, Benny. Ay na, pasensya amla ko man ta anak mi, Benny. Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan ka nga asawa na. Maawatak nanang. Pasit siguro ti panaginaw na dayjay. Di mo ruwaman. Ungtam mga minsag paminsan. Tapnusan na ka nga anderan launay, barok. Awan problema nanang. Ay ayatek ni Gracia. Ngaurean niya pa'y tararamidin na kanya. Ay na, siyak pa'y kati mababain kan, barok. Ay na, awan anyaman na nanang. Maawatak ti asawa. Gracia, bakit? Agring ka. Gracia. Mabisin ni baby. Pasuswampay, bakit? Ang amatan, makaturturo ka kuna yan. Pasuswambit ni baby. Tamabisin. Awan katasan. Awanan suswan na kanyak. Inibusnan. Nagrawat mat. Awanan ti padedekan ko na. Anya? Hingga itimplanan iti gatas na. Uray tandamot ti gatas na dita. Sige nga ron. Mabitlaan, bakit? Darasam kat ni, marangrangak. Makaturturo ka kuna yan. Agsubliak iti syudad, tay nakagtrabaho, Benny. Anya? Agsubliak iti restaurant ang nagtrabaho akidi. Saanan bakit? Siya akong tagsapol iti pagtrabahwak. Siya kun, tanalalaing ka nga agaw-awir ngam siyak. Anya? May mayat tagtrabaho ngam tagaw-awir. Di naklapdan, Benny. Palubusan nak, tapnosan ta nga agapa. Nulapdan nak, nasaysaya at lang agsinatan. Ha? Paypayswak timbagak na ipilit mo ti kayat mo. Isabaybay anak iti kayat kong aramidan. Naawatam? Umayak manantay? Nay, si kamagayam, bitaw, kanakan. Sumrag ka. Nag-awit ka din ni Insan Gracia, antay. Sampay nga road. Nabayagan na sana nagaw-awid. Ay, kinapod no na. Kanayon ko'y da makita iti lalaki na ijay syudad. Ha? Lalakay? Unantay. Kababayin tararamidin na dyan akyaw. Makilalalaki. Adala nga rot asawa kin anak na. Kasi pala tararamidin na. Aniya? Iso bagbagan nyo ni Insan Gracia, antay. Takababayin. Anya lang ti sawon ti asawa na kayo numamon na tararamidin na. Ay, sige kanakan. Kun amuyon tay. Dakkel ti atap kong agdindin nadan iti dayay lalaki. Aniya? Sumurutak mo't nanang. Dakamin kan ni tatang yu ti agpasyudad, Benny. Agbatikan dito balay, tapno maliklikan ti riribok. Nanang. Amang ano di mo malapdan ti riknam, katanya pa'y ti maramid mo. Numakitam tararamidan ti anak me. Aw-awiram laangan ni baby. Tamapan miyawid di anak me. Agawid tayon, Gracia. Agur-uray dagiti agamam iji balay. Jaket agawit tatang. Gracia, apay ayakas ta ka. Si asawa ka ngam nakirelasyon ka pa'y laiti sa balay. Ni Benson ti ayayatak. Amo ka di day ta Benson nga dan asawa ken anak mo. Amo na tatang. Awan inlimad ko kan kuana. Apay nga rod anak irelasyon pa'y lakin ka no amo na. Ay ayatan nakgayam. Ay sana mapalay. Maasi ka kumamit ka dagiti agamam. Nuawanan patag ni Benikin ka.
ipagpagapom kumalatan iti anak mo. Syakti ka asyan nyo, tatang. Maasi kayo iti inawag ita. Anya, Ha? aginaw ka? Uwan, tatang. Ay na, anak ko, ay Anya day tuyan ngay nararamid mo. Uray, ta saan kami mo ta nagkasar ni Benny? Wala, ngam kasanon ni Benay. Kasanon siya nakiyaw. Ay na, di ka la nagpampanunot matan, anak ko. Basta, ni Benson ti ayayatek. Kat iso ti kayat ko apakikanlay saan to. Kaya't ko makasarita ni Gracia. Tatang, nanang. Saanay, baraw. Damang ano mailawan ka nga agaramid iti saan ang nasayaat. Ay na, wanmat ngamin barok. Kan may saan akayat ni Gracia ti makisarita kan ka. Nanang, apay anaramid na tikas to'y kanyak. Anya tinagkurangak. Pasensya ka, barok. Talaga asaan mi amalo ko ti anak may. Hangam, agpakpaka si ahak barok Di mo ko maipanaw ti apo ko, me. Di kay madanagan, nanang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kanjak pumanaw dito ay. Taorayak nga agawid ti anak yo. Ha? Agyaman na nagawid kan. Gracia. Ha? Ada ka duwam? Ala, Benson, honey. Sumrakan. Okay, honey. Apay ngayon sangpit mo dahi ta lalaki dito'y palay. Ops, di ka skandalo, Benny. Ha, laglagi pa maabalay mi dayto eh. Awan karba nga mamangsita kanyak, ta saan ta nagkasar. Kan nabayagan na nagsinata. Sininaan kan, nga mapingad da kapailaang dito balay. Rabang na, idi imbaga kadikan kayat, pimanaw ka kuman. Gracia. Kandak ka lang tiyan ko, dandani ako naganak. Isa di ka agaramid iti sana nasayat. Tanod dadaka sa mapasama kiti sikog ko. Sikat agsumbat. Papanam nga roden nga'y barok. Agawid ak ije lugar mi. Nanang. Ay na, pasensya ka iti inaramid ka anak mi. Saan mi akanunungan ti kasjay nga aramid na. Apaan na kami mat. Nukas di atum ngaran mi. Aklo niklatan tigasat ko iti anak yo. Nanang. Jak mabalin nga ipilit ti bagikin ko na. Agpakpakaasiak. Saan mo ko mga ipanaw ti apo ko mi? Da kami timang taripato kan kwa na, barok. No kaya't nang alaan ti putot na, palubusan niyo nanang. Kan may saan ko matla masango timang taripato iti anak mi? Tao madanin ti panagpas ngay ko. Jak tumasangon. Ay kat da kami kan nitatang mo ati mga wawer. Kat, kasano nga rod na matulungan dakto ang mga wawer iti pas ngay ko? No damot a wawer yo. Ha, iso nga itad yung ti putot na. Tapno damot aramidan na. Putot na dayta. Iso taripatuan namat. Ay na, Benny, apok. Pasensya kan. San ko mawawir ti anak mo? Tasan ako na makagarawan na imbag. Kimot tong kayo mo't ngagpayson, Lola. Pakawanandak ko ma. No'y talaan nagawid ak. Wan, mawatan ka. Tadakat nga rod pamilya mo. Kaasi kayo mo't, Lola. Bakit akon? Panawan mo't siguro na ngay pulang kung tibiyag ko. Saan pa'y, Lola? Agbiag kayo pa itinapaon. No, agpaot pa itibiyag ko. Pagyaman akit di Diyos. Ngumnuipan kon, awan problema. Bakit akmatan? Sige nga rod, Lola. Ikuyog konti anak ko ama panagapla iti trabaho. Agsublyak iti sigod na nagtrabahwak iti. Lola, naawatak manan iti sigod na nagtrabahwak iti. Iso nga ikuyog kayo na iti syudad. Ano ya? Ay na, nakapsut ako, napo. Iso nga rod nga ikuyog kayon.
Tapno maasikaso kayo ijay. Adaba nga ka kwarto. Kit ijay tayon nga agnaid iti anak ko. Lola, panawan kayon kan ni Balong ha. Naluto kon ti pangaldawan nyo. Saan na bali? Tanasingpet ti anak ko. Saan analikutag? Amunan ti sao. Wan nga rod, nakasingsing pa siya po ko. Uwan Lola, di yo ub-ubbaan. Tapno di kay marigatan. Pumanaw ka! Naumakan kan! Apay, daga pa kayo manay ken ni Binsaw na nakaw. Wala, tagrabe mo ti kinasiloso na. Pinapanaw ko na. Anya, Siyak katikaritan na iti sinan? Sinan o sina? Saan ko pagtatakkunan day dya lalaki? kahit kasanon ti anak yaw. Katagnaadlan ta diti balay ah. Adda kayo mat kanina nga mang taripato. Inakagtrabaho tapno day gatang ko'y tigatas na. Anya, pagtrabaho manan nga eh. Komporme ditan na. Agsapulak. Ipakitang iti day dya Benso nakabaglak tagbiag. Nga ure awan iti danak. Tatang maturog tan rabiin. Sige lang anak ko. Umuna ka na maturog, Gwen. Tagripaso akpay. Agiksamin kami inton bigat. Sige nga rod, tatang. Basit la panagano sen. Makalpasak ton iti panagadal ko. Agyamanak. Diyos ko. Amok asikat akin nakam amin dagitoy. Agyamanak na nasingpit dagiti amok iti trabaho. Impalubos da nga agiskwila. Bayat ti panagtrabaho kadakwada kas janitor. Para amin iti anak ko da ito nga aramida. Diyos ko. Iso tulungan nak ko ma. Idalan nak iti umno nga aramida. Anya, masikog ka, kunam, grasya. Ay, wen nga rod tatang. Asino ti amat ti sikog mau? Jakmat nga rod makontakan ti cellphone number na. In-block nak pa yan iti Facebook. Anya, asino nga minayat na lalaki? Taga-anaw? Jak amo. Na minsan la nakadwak day dya lalaki. Tay ti Facebook tinagamamuan mi. Saan ko unay nga mo day dya lalaki tatang? Anya, unay kan, grasya. Apay aya akasta ka. Naglaka ka nga agtalag iti lalaki. Nga oray san mo mo't unay nga mamaw. Awanan ba kit ni dagita lalaki ah? Manangal lilaw da amin. Ay, kitanyagay. Ipasngay mo day ta ah. Nga awan mabangunan na nga ama. Ay, pag-iskwelan ti apo ko yo. Ngam awan pa'y kwarta nga igatang iti usaran na tatang. Ay, awan mo't makukwartami iti inam, anak kaw. Hapay no padasam ti mapan iti ahensya ti gobyernaw. Nga imbaga ni insan maw. Isupay ti iti datulaw. Mabainak. Pagbainam ko ma. Kit para mo't kadagiti anak mo day ta. Sapay masadutak ngagpasyudad. Ano sa mun ah? Isupay ti iti da. Kano maka-apply ka ijay. Ang mga no binulan to kanon nga da iti da nga allowance dagiti anak maw. Ala, mapanak nga rod. Tani, awan na talagang ti amo ka pangalaak iti kwarta. Ay, nagbayag mo ti pila. Mabisina kun. Nag-break samot nga may nandiyan may sa para interview da dito eh. Ay, agsaraawan ti tiyan ko. Andiyak ngamin namigat. Uray ko man adabalong ko abiskuit nga awan mo't. Pagpletik lato'y kwartak dito yan. Next number. Number 168. Ay, siyak day jay. Ah, kore ka. Ni Benny day jay ah. 168. Juan, iso talaga.
Aping adda dito eh. Ay, mabainak samutan. 168! Awan ti 168, kakabsat! Ay, makamuditan. Awan maghanap ko nagbain-bainak dito eh. Ay, siyak na Jay! Benny! Ha? Gracia? Si kamot gam na ita. Wen, Benny. Ala, umay ka. Agtugaw ka ditan. Sige. Ang, mabalinta ka dito agsaritan no madamdama, Benny. Ha? Uwan na. Sige. Basta mawaya anak, Gracia. Awan problema. Kat, kumustan ta anak ta, Benny? Nasaya at lata ni John John. Bibo nga ubing. Insarar ko iti pribado a pagadalan, Gracia. Kasta ka di? Di ka madanagan. Tay pasyar kung to ti anak tayo balayo. Saan ko nga ipaidamkin ka? Oh, agyam anak. Naka-eskwela ka gayam. Wen, inkarigatak ti nag-eskwela. Kit naayat unay ti Diyos. Ta nakaturposak. Bayat ti panagtrabaho. Kit nakastrekak adagos iti panggadak. Kasta gayam. Ay, naimbag ka pa'y. Ngamsyak. Marigrigata na kitan. Ay, wan gayam. Nabayagan ang nagsina kami ka ni Benson. Ngam, ada kanyak ti anak mi. Iso nawaya akmanan ita. Kasta aya. Kit nasaya ata. Tapno may pamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Kan, uwan gayam. Pakawanan na kuma. Gapo iti inaramid ko kan ka iti kalabas. Wen, Gracia. Nabayagan na nalipatak da ita. Benny, malagip mo ka di pa'y idi damo ang nagamamuta. Idi kabarbaraan pa iti inayat ta idi. Kinapudno na. Nabayagan na nalipatak da ita. Ngam kapot tayong palagip mo. Wen, malagip ko manan. Amom, ad-adda atin maar ka idilimukmag ka. Kastaya. Agyaman ak ano kasta, Gracia. Nalaing nga nga gasikaso ti ingungutek unay nga asawa. Asawa? No kasta? Nangasawa kan? Wen, masikugin ti asawa. Kalkalpas lati kasarmi di na panatawan. Nagasatak nga ron. Takalpasan ti naunday a panagururay ko. Iti-itid ti apo a kaginasat ko. Impay na mutlaeng. Kahit makunak asya akong ti karagsakan nga asawa dito rabaw ti daga. Ta nakasingsing pitlaunay ti inted ti Diyos nga asawak. Ay, kasta ka di. Kablawan ka nga rod, Benny. Sapay ko ma. Tag na na yun ti kinaragsakyo iti asawam. Agyaman ak, Gracia. Please like, share, and subscribe. Thank you.